aqina ngilenzeni yafike ebusuku lapho adose zonke izinto emawdropini azilahle phasi. Mase ngifika ku-grade 8 sebangitshela ukunye yazi leyo phinde ebuhlungu. Good. Ngithi mama lo ubani? Umama athi unesi nje wasesibhedlela asazisombe asibekelele. Mase ngizwe umama kuseselo omunye lento le ngidimaziyo kakhulu. Mzansi Dumela ke nonyana etelele le for happy the 157 Moja Love ungfihleleni me Emily Dladla wa mpitsa a Davidton a re ke hodisitse ngwana mme wa hae o ineile naha jwale wena mosebetsi wa hao lefa ke o re o kenelle o be pidise sebedisa mmala bophelong ba batho ba patang bana ke teng tsatsing lena la kasheno ke lo utlwa hore na mme Dladla o reng halla ka ngwana a patio o ngfihleleni emisa kolo ya mo ke o mme Emily. Mina ngu-Emily Dladla ngakasibiye ngokuzalwa eStanderton ngase ngiyagana ngiganela kaDladla nginibizile lana nginibizile naye ingane yomntanami umfana wami so washona umama wakhe wamletha kubaba wakhe ane 3 months ekhaya eStanderton baba kade ahlala eStanderton wamthatha umfana wamletha la kimi wathi ngimkhulisele ingane uthe umfana wami ane 7 years washona lo mntana ne7 years washona babakhe umama wakhe ukumshiya kwakhe lapha ekhaya wathi akamfuni. Good. Yamini. Ngiyangena endlini. Ngiyangena mntana. Sanibonani gogo. Sawubona baba. Niyaphila gogo? Awu kamnandi kanjani? Awu siyaphila mama. Mina igama lami nguLefa Phedwa. Siyabonga Lefa. Singahlala. Gogo Dladla lokhuluma. Mama gogo. Mama Dladla. Ngabadeli. Ungabadeli. Awu gogo ngafika. Awufika mntana uzongisiza. Gogo mina mangibizwa ngabantu abadala ngiyasabela. Ngisabela impela. Ngiyafika ngizozizwa ukuthi abantu abadala bathini. Okay. Ungibizile gogo ngizile. Yebo mntana. Gogo uyakhala. Ngiyakhala. Khala ngani gogo? Intombi yomfana wami. Makoti. Wakunika umntana. Yebo. Waze ushiya ugogo nomntana njani? Awu, wathatha nje umntwana yamuthi B. Kugogo wahamba. Mayishiya umntwana amazwi wakho ukushiya umntwana uthini kugogo? Wathi nje hayi thathani umntaneni. Noma impahla wathengelwa. Zokugcoka wamletha nje ngalezi zimbethe. Zangamnike ngishishe kasanyana yempahla. Enjalo nje. Wathi ugogo uzabo ukuthi uphuma. Wathi uzobona bathi amgijimisa ugogo wathi uzobona ngomntanakho. Isizathu bekini bese ke fumana umuntu omusha, umshado omusha bese yabona umshado omusha mntana. Bese esasemncane ngezonkathi. Yena? Bokuvele kugogo umakoti. Yena si umlahla nje sekugogo. Ngaphambi kwalo wami bekuyi2. Igama lami nguNkululeko Dladla Mgabadeli. Ngihlala khona la eThwathwa. Ukadu umfowethu omncane. Kwaqale kwatshintsha ngebehavior. Manje wazibona ngathi manje seka umuntu o different kunathi. So kwaba uqala ukutshintsha lokho so kwa affect umama ukuthi no umntwana wala endlini mara manje akasaziphathi as if uyiphathi yala endlini so nathi manje kwatshintsha kithi ukuthi sinomfowethu manje but akusekho that thing ukuthi seka umfowethu yena sozibona ngathi manje akusese uye wala kanti thini simthatha ukuthi owethu vele wala endlini yabo. Mntanami wazi mntanami ngikhulise kahle ngenze yonke into kodwa manje lento isengiphezulu kwayo. Sekaphila impilo enjani manje? Yo. Ungayikhulumi leyo mntanami uyaganga manje ukhuthuza abantu amafoni ubhemi drugs la endlini lena yakashiyi uthatha intambo ayisike la endlini ethatha yonke into yathengisa. Uthini wena gogo umkhulise ngomthetho? Ngiyathemba nokuthi wena gogo self says uyamsaba yena lo mntwana lo wamthatha na 3 months uyamsaba wena njengomuntu omdala. Yebo. Seze ngiyakholwa nokuthi ugogo awusakhona ukuthi ukhiphe ilizwi umkhuze mayiphuma endleleni. Baya ngisakhona mntanami ikamero lami sengihlela ngilikhiyile mangiphuma kwami. Yeah.
kwami Ingathi nguwe umntwana la ngathi ngumntwana iroom lakhe nala la phakathi ngiyahlina ngilenzeni yafike ebusuku lapho adose zonke izinto emawardrobe azilahle phasi gogo usakhulile namanje usamklinela umyenzela yonke into man awungakungena lapha ekamereni lakhe mntanami akakaphuthu kumanje into noma yenza like akayifeel ukuthi lento ayenzayo i-wrong yabona so ngasho ukuthi awulimele kakhulu so hence nathi yasilimaza lento yakhe yabona ukuthi ulimele nathi maye sesiyalimala yabona gogo angibizela ukhathi ngifuna sike sikhulume naye sizwe ukuthi yena uzimisele kade cela usondele ngapha sike zizwe ukuthi boy hayi phakamisa ivoice makhuluma naye Yebo. kunjani Aphila. mina nguLifu ubani wena Ngikade. ukhathi unangaki Na 22. 22 gogo uyakhala ngawo uyayaza nje uthini ngeke yazi ukuthi ugogo ukukhulisela nzima njani Yes. uyawakutshela so why uphila lempilo uyiphilayo angichazele Laba bengazi mangikhula. Yeah. Ngazi ukuthi ugogo lo mama wami. yeah Mase ngifika ugrade 8 sibamtshela ukunye yazi leyo phinde yakuzwa bakutshela okunye bakutshela gogo umcelile ukuthi ngizokunceda asibone ukuthi lo sisi siyamthola thatha ikhwama zakho thatha ibheki yakho singene endleleni hambo lethu lisaselude sithathe noba afana sibone ukuthi lo sisi sim-approacha njani singene endleleni siye-standard bafanas asambe unceda ugogo sikhona thatha into zakho nawe sibe right yabo Good. Gogo. Yebo. Ungibhalele. yebo Ungibhalele ngomfana wakhe lasibon yakho. Bamgcina nini? uphumelele Eh. uphumelele bekakhona la eStanderton last year yes eza la kimi mntanami ngoba bekasasukile eDavidton asahlala lapha kagogo wakhe besibanye ngambuza ngathi ngoba ngikhona ngiyaphila awuzi ngani uzohlala nami la wathi kimi mama ngizokuza ngathi kuye hambe uyotshela uEmily ukuthi akisethuneni laba bakhe bahambe bayokureport batshela ubabakhe ukuthi sebayakubuyisa kimi ngoba wena umntanami lasibone yami Yazi ukuthi umfana kusebenzisa ama drugs. Hayi lo siyakwazi vele. Ku right lo. Ku right lo. Sacela ukuphendula. Siyakwazi lokho. Sacela Ku ukuphendula. right lo. Ngicela ukuphendula bhuti wami. Uphumelele ufikile. Wafunda ethobelane yezo. Ngathi kuye ephumelele angeke uhlale lapha kagugu wakho kasibili. Ngoba abantu abadala abekho. Buya mntanami uzohlala nami. Ngahlangana nobabuncane uSteve. Ngathi Steve ngicela umntanami akabuya azohlala nami. Ngikhona ngisaphile ngoba ugogo wakho uDoris ushonile. Nobabakhe washona akabuya azohlala nami. uSteve wathi eyipalisa angazi ukuthi bambephi ngoba uphumelele akabuya. Mina uphumelele angazi ukuthi sobuyele eDavidton. Ngizwe ngamanje ngomanyano bathi uphumelele ulimele usesibhedlela. Ushayiwe angazi ngiza uDoris anginawo umama Emel anginawo ama number 49 angikaze ke ngimthole ukube umanyani ke njoba ayatshela lezo ukube wakuthatha amafoni wakunika lo manyani yabona ngabe uthathe yona le mamela ngabe umanyani ufike kimi edrobheni mama Emel wafike wangitshela ukuthi yazipalisa ngizwa ukuthi uphumelele ulimele yabona makangiyela ubhudilo ngithi eyinkosi yami kazi sekwenze njani ke nayiki indaba yaphumelele kuyasheka anginawo kanjani anginawo ukhona lo amaziyo lo umanyani njoba niyakhuluma nomanyani yasikhathi lokuthanda kudala ngithanga lo mntwana benikhuluma nomanyani
wayingathatha amafoni amanyani mama nyane ngipha amafoni antu wakho mamela ke ngicocele mama Phumelelo Emeli bekade. Ucela amanzi lapho. kahle baba mamela Ngimamele ngicela amanzi. Mina. Ngimamele. mina mama Emeli ukuthi ngithengele uphumelele impahla ngangimthengela ngoba ngangitshontsha kwakuthiwa impahla zami ayifuneki nangu manje Yakhumula mama uThea futhi ngahlangana nogogo abaphusha umbijana. Wathi ugogo vele nakasana amandla. Buyo uzothatha uphumelela khona. lalela ke ngitshela okunye futhi uthena umama Bhushi lesikhathi sesibhedlela Uthathele umama. mamela lesikhathi umama Bhushi asesibhedlela bengimthatha uphumelele nendoda yami sihambe sesibhedlela athi uphumelelo mama singene kugogo ngithi angifuni ukungena kugogo wakho angifuni kusasa bathi ugogo nasavelelwa yinto bekukhona mina Omuphi ugogo? ugogo wakhe udadewabo mama Emeli Awutshela umama wakho lento obungitshela zona. Lezi uthe ufuna ukumtshela zona namhlanje so that you can have a way forward. into bengihlukumezile Bheka umama. ngiyakhula ngazi ukuthi mina umama wami lo yabo mangibe ngizopalisa ngibona ithombe umuntu angiphethe bengimbuza naye umama ngithi mama lo ubani umama athi unesi nje wasesibhedlela asazi isombe asibekelele yabo bengilimaza then because bengazi ukuthi nginabobhuti nangumamami nginabobhuti nginabobani mase ngizwe umama kuseselo omunye lento lengidimazile kakhulu angisunderstand kenzakalani manje bengazi ukuthi nangu umndeni wami noma sengilapha kubo angisazizwa ngiphathi yabo because mina bengazi lokho Lento engizekhuluma ngifuna sincede lo mfana. Whatever a way forward if uyamamkela ukuthi akukhululele umntwana uzodlala indima yakho njengomama. Mara ngifuna sibe ne way forward manje usitshele ukuthi njengoba uzwile nokuthi impilo senjani lapha uyaguga lo mama uyagula manje. Yazi amanye amazwi bengitshela wona bethini athi uNkulunkulu uzongithatha and ngifuna maye ngithatha lo mfana beka right. Athi ngiyamphekela ngiyamcleanela ufika ngiphekile ngimphakela ukudla ufika ngenkadi lezo yena afuna khona aphume endlini ngimcleanele nenkamura. Uyezwa ngiyakubrief ukuthi impilo le ayiphilayo lo gogo manje ngifuna simhloniphe ngakho konke esinako simcele simnike way forward iphume kuwe uyijulise iphumele kuwe la enhlizweni njengoba sekana 22 khulume nalo mama lo ene usinike way forward uncede lo mama njengoba sekakhulile masiyeke ukuthi kuye kwathwani before masiyeke ukuthi ubani uyenzeni before asiyeke ukuthi bakasibiya abobani ene nangu lo mama uthwele icathulo namhlanje uzile kwakho wathi bona ngimkhulisile ena akathi ufuna i5 rand ngifuna ujule umbheke emehlweni umbonge nokumbonga and ucele nepermission kuye after 22 years ipride sisuse mama ayikho ke pride baba mina engikushoyo wena mama Emeli ngibhlungu nje ngoba sengikusho ubaba uDladla owawukhulisa nalomntwana akasekho kahle bekufanele ngingabongi wena bekufanele ngibonge ubaba uDladla ngiyamazi ngambona ukushona kwagogo waphumelela uyayibona lento kodwa manje sengikubonga kabi ngoba sengikubonga mhlambe sekuvela izinto eziningi ukuthi uphumelele so akasakumameli so wenzani ngoba mina ngazi ukuthi indlela owakhulisa ngayo iphumelele wamkhulisa ngenkonzo wayengitshela ugogo wakhe athi ka Emeli kuyakhonzwa uphumelele upalisa uyasonta so mina ngiyamangala ngabhalana isonto ngiyamangala mase kuthiwa uphumelele ubhema ama drugs angikwazi lokho uyayibona leyo nto yingako ngathi kuphumelelo angikwazi ukuthatha ngaphandle kwamama akho Emeli wakukhulisa nangu bengimtshela ngithi angikwazi ukuthatha ngaphandle kwamama akho uEmeli wakukhulisa so mina ngiyabonga
futhi angiqali mhlawumbe ukubonga ngeke ngakubonga ngomncwabo wa Emily wa gogwakhe ngafika kuwe emotweni ngakulethela umphako ngaze ngakunika ne5 ngathi ngicela nihambe kahle nangalesikhathi niyo gibela itransport lapha eCrossing ngafika futhi kacilo ngafike nganika ucila imali nima hiking sakhumbula Phumelele ngafike nganika ucila imali ngathi baphi bathi senihambile ngiphuma emsebenzini ngathi nayi imali ke ngoba angisabathola bahambe kahle so ke mina ngizobonga yazi inkulumo zingqwadiselana niloku nifaka umntwana uyakhumbula umntwana already impilo yakhe ihlangahlangene ningaloku nimfake ukuthi afaka ethi mina azange alethwe lo mntwana alethwe storage kini walethwa ubaba wakhe kimi wasuka la Standerton washona emahikeni nomntwana amgodlile ekseni wathi ngumlanda eBinoni station ngahamba ngamlanda eBinoni station aphethe isikhwama neswane ithi neenga lengane yokuthi wathola amagama ayithi ukuthi watshontshwa lana kusiko kini ka so wena waya lekhaya ngokuthi simtshontshe na ngisho njalo ukuthi washelwa unale enga le ukuthi akazazi ukuthi wakuphi njoba lapho wafika ngokutshontshwa ungafaka abantu abanye ungafaka amagama abanye abantu ukhulume nomntwana lalela ke Phumelele azange ngikusho lo mfana mkuthiwa Jojo angizange ngingikusho lokho ukuthi watshotshwa yime ngangimukisa kaSibiya okunye futhi mfanami ngakutshela ngathi wakukhulisa umama Emily uma ngabe uneenga cha angizange ngikusho lokho ukuthi watshotshwa lelo ngisalikhuluma wamukiswa yimi mama uyakhumbula siye lapha eHome Affairs Springs soyenze ID mina nawe yayenzeke ID lapha uyakhumbula bafuna mama bathinda bosisi mama yakhe ngithi la bosisi bathi ngecertificate ezishu ama original ayithu babuza ukuthi kanjani ngathi mina mama la asahambe ngoba bazoze bakubambe la ungasakhona ukuphuma ngoba sibabuza imibuzo eminingi nawe ungakhona ukuphendula angisho bangithatha mina bangiletha kuwe wena wazi next ngithi ukuthi bayenzani bona laba bangithatha that's why ngithi mama asahambe la eHome Affairs ngoba bazoze bakuvalele wena wazi next wena wanikezwe umntwana ngathi wahamba ukhulisa umntwana wazi ukuthi laba abakunikile bayenzani lemuntu eyenzekile lokho akudala angifuna nje ngidlule bazwane kahle nami uzoxola la emoyeni wami bakwazi ukuthi bakhulumisane kube nje right namhlanje ke ngoba umama Emily soze wafika noPhumelele uyayikhulumela angazi ngicabanga nceda ugogo Phumelele uyahlupha Phumelele ubhema ama-drugs Phumelele ubamba abantu inkunzi endleleni Phumelele akaqedanga isikolo sigcina sinabantu abaphelela amajele because of a situation esifana nalesi khona manje sicazulula indaba yokuthi ubani uthe iqiniso maliphuma manje ene ugogo alikhipha alizwe ukuthi ayikho indaba enjalo ene nawe bese uphiwe information yokuthi ubani uthe umntana utshontshiwe umntana uze nobani umntana alethe kugogo ubaba wakhe sigcina imizi iyachitheka abantu bazondane ungazi ukuthi bazondana kungayini umuntu wesithathu nawo mina ngishilo zangathi umntana uJojo ngithi bese ngikuthipa nje iright bese ngikuthipa nje sometimes ukuthi si protecta abantu with the third information eza ngomuntu wesithathu ngiyabonga kakhulu sisibhalisi ngokuthi ungivulele iminyango sizoxazulula le ndaba yomntwana it's not about money not everything is not about it. Are you happy kodwa asiye niza lungisa are you happy bro thank you gogo umuntu engize naye are you happy mama yebo mfowethu ngathi umoya uyapha right bengithi mina ka lo muntu ufana rehab lo okay nizoyikhuluma sizonceda nalapho yabonga Phumela mina ana problem konke okushiwo right mfowethu umntwana waziwa kuwanti Mama Palesa are you happy happy mina fanam ungipromise
ukuthi from today uzochange. Bonge kakhulu. Baba wasendlini, bonga kakhulu uhlonitshwa. Bonga kakhulu ngokuthi ungivulela amasango akho ngingene ngizoxazulula nami. Bantu badala. Gogo Ngingafanele icazulule. injalo ba. Seyavela nje fanele. Gogo Kuwe papa sobhututanga yephi indaba yakho? hayi Yeah. ulela kake ikhona. Ah, Asambe sobhututanga mina la ngiyakho sasentwana le ntwana fanele esikolweni ba. Ungazomsebenzisa hayi sizwalungisa. Sizwathola ngibonge kakhulu sesiphalisa. Ngibonge kakhulu. Gogo Baba, sukile eDavidton. yebo, Safika eStandard 10. yebo. Ngibhalele ungibizile. Uzwile indaba zomuntu wesithathu. Angizwisi Zifaka umferefere. phakathi. Bathi uthe ungathanga. Uzizwa njani after ezibophile ukuthi continue ukukhulisa umntwana? Hayi Uzonceda. ngizoba right Uzizwa nje njani? naye mangashintsha. Yeah. Ngizoba mnandi noma ngeke ngisakhona ukudosa. Yeah. Mase ngiright. And manje mase siyenze so uNkulunkulu uzowengeza. Uzongisiza. Usazophila. Yeah. Inhliziyo yangithi izoyeka ukusebenza kanzima. Ngizawuye ukusebenza kanzima. Mfana wami, Angiphathe kahle. nangu mama uvumile. Bakwamkele nobhuti. Nangu ugogo urile ukuthi asaphila ukuthi niyenze nisolve le issue. Uzizwa njani mfana? Manje ngizizwa ngijabulile. Yeah. Ya ngizoba right ngizoya la ufuna ngikhona rehab Yeah. change ngibe right. Mhlawumbe nale engila phakathi ngisaba naye Isuse namhlanje. Philela ugogo, support ugogo, ukusupportile, uyaphila, make a U10 khona manje. Isikhathi sasekhona. Umfana. Khona abantu abakubhekile. Khona abantu abathi besibuza ukuthi na uzosurvive kanjani ngalomntwana lo hluphayo. Siya change from today. Uyindoda mfana. Gogo ngibongile. Ngiyabonga. Umeleni lapha emotweni. Ngiyabonga. Ngiyakho. Afrika Borwa o iponetse ke tlwile ka ra Davidton ka ra Balakata ka ra Standard ra kopana le mme ya tswetseng phumela a bua hore mang o itseng mang a sa reng lelapa le kopane ho apesanwe ka ditaba empa maikutlo a nyoloha ra ba ra theola o nkile qeto re ke tlo ba karolo ya bophelo ba ngwanaka haholo jwang ha mme a itshwa phoso ha hodiseditswe ngwana ke nkgono a ke tshojalo ke re wa bona le letsatsi le diketse wa ka mosebetsing nna go phethile la ka le bitso ke lefa pheto le wena o ka ngolla dinomoro ke tsena ha o batla go thuse le naneong la o ngfihleleni ke itsa ke le teng akuna ndoda ezawufihlwa akuna chere ezawufihlwa akuna mntana ozawufihla nemali akukho mali ezawufihlwa ndimkile masidibane kule veki elizayo